Inzego zishinzwe umutekano ku ruhande rw'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirutse guhurira mu mujyi wa Kinshasa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro bigamije kunoza umugambi wo guhashya imitwe yitwaje intwaro igaragara mu burasirazuba bwa Kongo no guharanira ko akarere ibihugu byombi biherereyemo kabamo amahoro n'umutuzo bisesuye. Inama y'izi mpande zombi yabaye hagati y'itariki ya 15 na 19 Werurwe 2021 ihuza umujyanama wihariye wa Perezida Tshisekedi mu by'umutekano n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Jean Bosco Kazura. Bahuye nyuma y'uko ku itariki ya 12 Gashyantare bari bagiranye ibiganiro mu mujyi wa Kigali byibanze n'ubundi ku gushakira amahoro akarere ibihugu byombi barizwamo. Icyo gihe ubwo bari Kigali bemeranyije ku buryo buhuriweho bwo kwimakaza amahoro muri aka karere. Icyo gihe Beya umujyanama mu by'umutekano wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi nigeze avuga ibyo impande zombi zemeranyije, gusa yavuze ko hari inyandiko bahuriyeho cyangwa se bahuriyeho ati tuzayishyikiriza abakuru b'ibihugu byacu. Iyi nama y'i Kigali yari iri mu murongo wiyatumiwemo na Tshisekedi yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga mu Kwakira 2020. Byari byitezwe ko iza kubera mu mujyi wa Goma, ariko kubera icyorezo cya COVID-19 ntibikunde. Jeune Afrique ni ikinyamakuru gikomeye ku mugabane wa Afurika yatangaje ko mu nama yabereye i Kigali i Kinshasa impande zombi zemeranyije gushyiraho uburyo buhamye bwa gisirikare bwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro igaragara mu burasirazuba bwa Kongo irimo FDLR, CNRD, Rudrunana cyo kimwe na bamwe mu bahoze muri M23. Muri ubwo buryo Beya ndetse na General Kazura Jean Bosco bemeranyije gushyira imbaraga mu bikorwa by'uburinzi ku mipaka ihuriweho. Bivugwa ko rero Perezida Tshisekedi yakiriye inzego nkuru z'igisirikare z'ibihugu byombi zikamugezaho uyu mugambi mushya wemeranyijweho. Muri Mutarama uyu mwaka Perezida Tshisekedi yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta wari uherekejwe na Vincent Karega, Ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Jean Bosco Kazura na Major General Joseph Nzamwita umunyamabanga mukuru w'urwego rushinzwe iperereza ndetse n'umutekano. Bari bamushyiriye ubutumwa bw'umukuru w'igihugu w'u Rwanda ku bijyanye n'umutekano ndetse n'umubano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero umutekano uracyari kure nk'ukwezi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburasirazuba bwa Kongo bwatangiye kugaragaramo umutekano muke ku buryo bukomeye guhera mu mwaka wa 1994 ubwo abasize bakoze jenoside mu Rwanda barimo n'abahoze mu gisirikare cya leta batsindwaga bagahungira muri Kongo. Nibwo hatangiye kuvuka imitwe itandukanye irimo iyo y'abari bamaze guhunga ndetse n'indi imbere mu gihugu yari igamije kwirwanaho ngo irengera abaturage. Imwe mu mitwe rero imaze igihe mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo harimo FDLR FOCA, FRN, FNL y'i Burundi ndetse na ADF mu gihugu cya Uganda. Guhera muri Mutarama 2020 kugeza muri Mata uwo mwaka ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakozwe n'imitwe yitwaje intwaro byakomeje mu gihe isi yari hanganye n'icyorezo cya COVID-19. Habarurwa ko nibura buri kwezi abaturage bakorewe ubugizi bwa nabi cyangwa se bishwe n'imitwe yitwaje intwaro babaga bari hagati ya 350 na 450. Icyo gihe kandi nibura buri kwezi imitwe yitwaje intwaro muri Kivu zombi yahitanaga abaturage bari hagati ya 50 na 250. Byatumye rero muri 2020 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose abaturage basaga 5 ndetse n'igice bava mu byabo. Hashize rero imyaka igera kuri 3 abarwanyi b'imitwe bapfa urusorongo. Imyaka 3 ishize yabaye nka zanzo zimbi ku bagize imitwe yitwaje intwaro abarizwa mu mashyamba ya RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ubufatanye bw'u Rwanda n'iki gihugu bwatumye ibikorwa byo kubarwanya bifata indi ntera. Mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga hirirwaga hacicikana amashusho y'abarwanyi bishwe, abafashwe, abambuwe intwaro, abakomeretse, abagejejwe imbere y'ubutabera ndetse n'ibindi nk'ibyo. Urugero nka FDLR imaze gutakaza abayobozi benshi cyane kubera ibi bitero, gufatwa mpiri no kwicwa. Lieutenant General Mudacumura Sylvestre washakishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha guhera muri 2012 ku byaha byibasiye inyokomuntu byakorewe mu burasirazuba bwa Kongo n'umwe mu babigendeyemo. Raporo yiswe Barometre Securitaire du Kivu iherutse kugaragaza ko muri 2018 FDLR yabarirwaga abarwanyi bagera ku 6800, nyamara muri 2020 umutwe ubarirwaga abarwanyi bari hagati ya 500 n'igihumbi. Undi mutwe rero urwanya u Rwanda utarahiriwe n'urugendo ni Rudrunana
uyu wiyomoye kuri FDLR muri 2007 nyuma rero yo gushwana bapfa inkunga bahabwaga, washinzwe na Jean Damascene Ndibabaje alias Musare, utangira ukorera irucuru mu bice bya Bwito na Bwisha. Mu mwaka wa 2016 Musare yarishwe yicirwa mu bitero bikekwa ko byagabwe n'indi mitwe itarumvikanaga na Rudi Urunana. Musare yasimbuwe na Jean Michel Afrika, ariko nawe byabaye iby'akanya gato kuko mu gushyingo na 19 atasizwe n'ibitero ingabo za Kongo zabagabyeho. Ubu uyu mutwe usa n'uri mu marembera kugeza magingo angaye. Muri 2019 abarwanyi ba CNRD bari muri Kivu y'Amajyaruguru bashakaga gusanga bagenzi babo muri Kivu y'Amajyepfo ikarehe, nabo ingabo za Kongo zarabatunguye zibacanaho umuriro, benshi baricwa abandi barafatwa. Ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vincent Karega aherutse kubwira ikinyamakuru kimwe cyandikira ku butaka bw'u Rwanda ko uruzinduko rwa General Jean Bosco Kazura rwasize hemeranyijwe ibikenewe byose mu guhashya imitwe. Yagize ati n'ubufatanye mu bikenewe byose kugira ngo ibihugu byombi bigire umutekano usesuye, bihashye ibikorwa by'iterabwoba by'inyeshyamba zihungabanya umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse nirekereje gutera akaduruvayo mu Rwanda cyangwa se muri Kongo, cyo kimwe no mu bindi bihugu bitandukanye byo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba, karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Mu gihugu cya Tanzania ibirori byo gushingurana iteka uwahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli byatanguye ejo kuwa mbere. Abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatangurire mu gihugu cya Tanzania. Ibirori byo gushingurana iteka uwahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli byatanguye ejo kuwa mbere. Abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera. Uburundi bwaserukiwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu, u Rwanda ruserukirwa n'umushikiranganje wa mbere. Inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika ari Kigali mu Rwanda. Urugendo rwo gusezera ubwa nyuma John Pombe Magufuli yahoze atwara igihugu ca Tanzania rwatanguye kuri uyu wa mbere ruzomara iminsi 5. Inkuka y'imisa yasomewe i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ubutunzi mu isengero rya Katolika Saint Pierre, aho yakunda gusengera niyo yatanguriye indinganizo yose yo kumusezera. Kimwombea mtumishi wako hayati Rais John Joseph Pombe Magufuli. Ibirori bikomeye vyabereye i Dodoma ku mugwa mukuru wa politike, aho ikiziga cajanywe inyuma y'imisa kugira ngo abanyacubahiro batari bake bamwunamire. Utwara umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi niwe yatanguriye bagenzi we mu gushikiriza ijambo ryo gusezera Magufuli. Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité, yibukije ko atababaye Tanzania gusa ahubwo ko ari Afrika yose iri mu kigandaro. Ati tuzokwama twibukira kuri Magufuli ubutwari bwiwe kugwanira neza ya bose no guteza imbere ubutunzi bwa Afrika no kugwanya igiturire. à la fois d'un combattant visionnaire, patriote. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko wiyemeje gushigikira perezida mushasha yashizweho Samia Suluhu Hassan kubandanya semo Magufuli asize. Ningependa hapo kuchukua nafasi hii kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki. Uhuru Kenyatta, perezida wa Kenya, ari nawe asanzwe twara umuryango wa Afrika y'ubuseruko ufise icicaro muri Tanzania, ati turi hagufi yawe tuzogushigikira kugira ngo ibikorwa Magufuli asize bitere imbere, akarere kacu ntigasubira inyuma, twiteho akazi, abatanzania nabo bagushigikire. Wa Tanzania wako nyuma yako. Muri iyo migigwa Uburundi bwaserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Nous sommes en douleur extrême. Nous partageons cette souffrance car Bazombanza yashikirije ko Uburundi bubabaye kandi bugandariye Magufuli. Ati twebwe yatubereye imboneza, umuhanuzi impanuzwa jambo, umwizigirwa. Ati natwe turabuze kandi twifatanije umubabaro n'abatanzania bose. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Burundi Prosper Bazombana murakoze cyane.